Dintani sichajugi lerim pini gutsop date lerim gorim titi janda shumi kiletim ngada paruma se pekhanale do khai chumi lebisin cho ngachini ge honle kutsu samboda jembale so tambara dintagi ni sisotin dulu jaga gi kutsap suda khar dalela gi khorei ngoti gi chaso miwanga derim buchi lu phi ge pin ngi chil lengkha gi ge khapna num khor na jin thabni di nekap chi gi ten le kak dam bi di ye pin Chigelo Juni Gitun le Lamik Zomi la Shabiomiti Lamiki ki de Hem de Zosople, Lamiki Chacha Kadi Chindo Yapime. Tanisi Castle. Chida digi chise Kechigi se Tashi Chozangi, Seti Kanzanabe Dulu Jagagi Kusap, Sudakar Dalelagi Kore Ngoti Yikshaso, Mewanga de Rimbuchi Lupi Yapin. Kusap Dalela di Dulu Jagagi Kusape, Darigi do Go Sukamdo Koja Na Yapin. Ngoto yi cha pinyi tenlu kutsabde Dzongkha lu ranglu chibde tsaade dende shuyo bi. De ngoto yi cha zu pyu tsawi shulu miwanga darimbo cheda miwanga gechun chogi kutsabgi am namrata dalela Tele kutsabgi cha shudi yume jagagi tumi desen tilu jete nai. Dulu kutsabbe koja manambi hema kugi USA gi sane Washington lu yubi jagagi kutsabi sana kutsab umbe cha shunu. Jagagi dulu tenche yitsa tamba chilo chiktong gubja tukchure gelo shizuk bewishu chilo chiktong gubja dunchuten gele kutsab yitsa bezonu. De kutsab yitsa shizuk beshimle tsu Dulu jagargi kutsap chobgi gi cha shudi gyakab nigi pana hemale yubi tunlamda nyamdeldi henkera dindida tsaten su yubi me. Janda nesu gitunlu ishdoji gi nyujubewi. Miwanga da rimbuchi gi chitadi gi chise kechishi gi se geljung tensung magdeda geljung dugi gagdi nami sasang sumja kechi gulo mikungi kido nai. Mikungi kido shumi tsuya tensung mamida timsung gagba tsugi aloda amso delle pamso ime. Mewanga da rimbuchi gi chise kechishi gi toba tashi chozongi tende thanalo tensung mamida timsung gagba delle kido shumi khore nami sasang tsulu jetenai. Mewanga jab chogi kidu thopmi tsolo maumpi mirap tsolo kepen joni gi tenle dubi mikungi genku badi gekhab gi migden job tablo chiktinda chikdel gi gole chachi shugobi gole sunano de mewa chogi dato sense mingom tongta kechi jil hapjilo mikungi kidu na sadi yepi gebi zimbe yesangi kone nerim chongwa tsolo Tisemna kerik jondar chi nigi lerimdi chidadi gi chise kechile go tsono. Daunga gi jondar di nalu gebi zimbe yi sanwogi legil da lede ka tsona le labi mi dinchu gi teka to yebi me. De jondar di ya gebi zimbe yi sangi katole konrai labi mi solo wombab gi riksel lasha chi ra ko kap chini be yumi gi tele chi me. Dzongkha lerim diya miwanga da rinpoche gi hemay dawna kone chungwa tsulu gomba bibi gi Dzongkha chingubi gi kole kaja nami da chite ime. Di miwa chogi le dekha gi kupin tsu da jete nami gi kablu shiyub kone chungwa tsulu yu nale gongshu bibi shi kongi matza gi teka tsaja yu si sung nanu. Tigi be le de tsu gi le de na laa bi mi sulu riksil chindebe shule kore mise na ombab zosuwi gi kokab zogo se sunu. Di miwa nga jab chole kaja nami da tin gebi zimpi isagi tsemgi Dzongkha di mota beyu pime. Di ya Dzongkha tegi tenlu titse leesha magubi kalu sedo mapa beni gi tenlu hema nga da gebi legil ki ulu magde amtsu sulu jitin tsemgi Dzongkha chin yubi gi tunkin su lalin tabdebedu. Tida chiga gebi zimpi isagi katule Dzongkha tina sedo tsechibe tami digi Dzongkha bemi sugi lotop tsusubi gi rewa yupime. Janda nesil gitin lo pubagi nijubewi. Gyakabna chingil sokjo marpap jumidi kani gitun lo nitsi lhenkagi chidadi gi chise chigule numko nandin thabnidi nekap chigitun le kakdam bedi yopi. Iro nandin kakdam di gyakabgi chingil sokjo gi netang datin do tu gi jable choshi beni me.
De chapter dia long chugi ge kapsona beljogi ne tang choda chi lu juwi tu seka bedi yeb da ge kapla luchina de zumgi kakdam so bedi yebime Dari chingil sokjo mapap jumi da tin shungi ne kapchi gi denle numko chu nandin beni le kakcha bemi di zedu mapap beni gi thapshi chi ime te bakham chi kha lenchin gi shachu khathulu ziko namba jimbi kap lo ni gi hema $, therbam chi da saya sumja de chi besale dari $, saya gyabje ngap chu de chi lu mapap sondi yeb be su yeb I di beoli lenchingi bewachin gya khap ki pelju netan di yada majowachin dari be chingil sokjo di gi do changa de chilige lami chuze eme te chachim chenmo chachin chuji be denchin din da chip da chingil sokjo di nyu shora longo chi le manyuwe nierkhoi nandin gi ringo dazin chuppe jinchung yeba thapko ze khedi yob I rul hengkha gi chapter da tiwachin nandin gi kakcha de ngitam sayap che da ni le malabi ge kho chhe numkhor da sakoni gi tiche dele sanam tiche chulu bedi mebbe me de zumbe tashil gi denlu lalin thamni ime numkhor chulu ya kakcha bedi mebe kha lakho soni be yumi lokshulu tembe lakhor da sanum lalin thami lakho ni chara lu ya kakcha bedi mebbe me Ir numko nandin gi denlu darile konga bimi chu nandin bimi chuni imle kya khamna numko da nandin bimi ledi chu gi kimina nedin dileten kongi chongla chu tho bombera phon ji chi for SCCBL import and sale juk chonde legend gi denlu hombap chora numko nandin benita chomi digi thop I dibyole nandin kaksha bimi digi thop bombera phon tenga chi gi numko nandin bemida chomi chu ya $, tonta khechile lhami chu beole darile ko chu di nga chi gi numko chu nandin bemi chu ni me able to sustain through this monitoring. Government could allow us jungi hemale khonga be chami numko chu nandin be chu bachin digi nga che nalu daw ni gi la chu bi numko chu nandin be chu ni me 2 months la tena hi du gya khap ki numkhor gyap tong dukjal hap chi nandin bedi yop ime di zumbe di chi da damba le duba chinche gya khap ki koloni be mi numkhor da sakoni gi tiche su chi di numkhor somtong dinjal hap chi nandin bedi du te gya khap na chingil chu ya lokme da ter kha chirsong thap mi dele tashil da jumi chige le pha di mi chu ji di top du yop ime iru niyam gi netan leten jamling gi peljulu thopo di yemi da de dugya khap ki chingil chu rewa ki mi da thi di thop ma chu badu janjan ne chige den le something dolker gi ni shu beu I du gi zak thul len sogi duk thindul chokpa di suden chokpa chi be jundel do thoke be yepta chokpa di lo sisok thoke du be lakhir de ya chi da di gi chi se khechini gi se chin yepi digi be ge khapna thoke du bi suden chokpa gi changkha di nga lu he yepi Sudin Tsokpa Sab Truk Tundul Tsokpe Tsodindi Hema Chiso Nalu Chan Timpu Temkong Le Truk Pinsum Tsokpe Timibe Cha Juyumi Kyungatsringi Me Tsodingi Lamina Truk Tundul Tsokpe Kelang Selda Da Tawatsu Nahi Gelyong Dichingi Kap Miwang Ada Rinpoche Gi Sunshi Namida Timbe Yuzri Me nga charong hole de nam same sem ga nyera ichi te wai habbe de te nga chi ga chinomo so chin te kyushab la animchi te chatulen so da dubi misegi tele miwanga darimo chi gi thugi gonde dubni gi te tutep dochi bewa chin te nga chara de nam same te da churu mi loma suni gi chajebe te kemme se shuni Tsokpa Digi Tsodin Omdi Timshing Temkong Nale Chenga Tsringi Me Kogi Bewachin Tsokpa Digi Jobara Gyakab Nankilu Gomdi Takulu Joni Lerim Yuble Digi Telu Tsaktul Hensogi Gopen Tsule Kakyoda Labjasu Leonzri Me Dari Tsokpa Dilu Demgo Shipchu Jedin Besale Demgo Sumchu Dechi Tenten Sodi Yubi Me Demgo Tsugi Dele Chuni Amsui Me Duktundul Tsokpa Gi Dugi Tsaktul Hensolu Tokyogi Dene Shuidi Dichichida Ngabina Piyubi Chanda Nesigi Denle Pema Selden Stringi Nesildi Kinzang Ishigi Nyeju Piyubi Diji Gejong Shio Lensuki Ngendui Chunjuna Lo Ta Kemi Gi Changkadi Hemai Longa da Chepta Toshuchi Me Dengendui Chunju Gi Dubde Di Jida Di Gi Jitse Kechi Ji Lo Seda Bedi Yepta Chunjuna Le Ta Kemi Jacha Dukjure Nga Malam Chi Themi Di Hemai Lo Shida Chepta Jacha Kechi Ji Lapchi Gi Yarsing Sono De zombe na hida chepta diji chunjuna le tha khimidi jacha sumchiso gegi thosube thopdido
Geljun shiol henso da chipda dichi chenju ki dukti lejum themetiya hemai lo chu da chepda dichi ngendu chenju chapmi nyusu yeze eme. Te darigi daugo tsukham chi khachapmi ngendu chenju dinalu chi gya khabda gya khab nangki gi tsugla lopti chikja dukchul hapchi nale thorim shesi tha khemi ni to ngapjal hapchi gi dekha tonu. Dinali chenju chapmi chiktong dukjal hapchi gi kutse jacha ngapchulil hadi thopyepda dalepha khwa chachapki shumai dauna shiyo gi chenju ngoma nalu dekha to chuni eme. Diya giljun shiyo henso gi ugi tseji da tipda shiyo gi chenju ngoma chapni denle ngendui chenju nalu kutse jacha ngapchu thopgope eme. Di ngendui chenju diya eka shibe yepda diya Dzongkha da English dili tsigi eka nibyoda eka regi ku kechi ngadu. Dinali Dzongkha gi eka nalu lejum chap yube eme. Di giljun shiyo henso gi dichi ngendu gi chenju chapmi thorim shesi tha khemi tonta sum hapchi yebe selda biyero shibjal hapchi chenju chapa mahebe. Dalepa kong ngendu chenju tha khemi tsugi yogi saton dukja dichi yemi tsugi denlu shiyogi chenju ngoma nalu dodin begoni ime. Janja netsigi denle samtin dolker gi nyenju biu i. Soy lenga ogi mimang soy lekhungi sampe gelyongi neseka vitamin D gi Egypt lerim chi golden thabni cheshidu deya parkap chekha shibju chi golden thamina gelyong soten mekhangi neb ma shu chi lura vitamin D malamba yebe thombi shui luime de mi ton thalap chi lu Egypt besale neb dinja lhap chi lu vitamin D malamba yebe theno. Shibju diya gelyong zoten menkhagi soi kecho suda mimang soi lekhungi debi lo nyigi rin beyab ime. De soi gopin suda tuwachin lo nyigi hema vitamin takje beni gi tuiche di hejimle tu menkha dena vitamin D gi Egypt na the tento to chi bemi di godamba wonse shichi. Zeju kheba tsugi mi zuka ruto su dindi be shani gi denle vitamin D di methap mepchi inze shichi. Mimang sowi lekhung nale zechu kheba Hari Prasad Pokrail gi labmina vitamin D lambe memitsu gi dele mashu chira nimna gam mademi shegu chuchen mazamitsu imonze shichi. Khogi lamena takche bewi kap alume ke nimchi jomile gochu lo gupchu go shi chengi bana bemi nepchulu vitamin D di malamba yubbe thenze imda digi neta chuya than cheni da ruto nani dele shajutsu za dini da kana zoni su them ime. De zukhalo vitamin D di lambe mebachin ruto su jam chuchu zoshimle ruto segu tam ime. Alu chulu vitamin D lambe mebachin zugi yen lagu ken shudi po jani lu kangil yubime. Zechu kheba Hari Prasad gi shemina doba chutsi chuthamle chirukam chutsi sumgi bana nimna lu karmachanga le kechi gi bana dedi bewachin rangi zukhalu vitamin D thopchuze ime. Daru zukhalu vitamin D thopni gi denlu nya shai ri chuda gondu gi nanai sep disu zagozi shepime. Mimang sowi lekhong gi kyumina shibju digi be khonlu gelyung gi ne chekha Egypt bego be date inze ime. Jana nesul gi denlu kyazang chutin gi nyenju phiu in. Hemai dawso na tempo lamyik desen na lo chi gaya khap na juni ki tuyenle lamyik zomi la shabi omi digi lamyik ki kidip hemdi zo sopi me. Deya lamyik ki sangdi na lo nimre na lo mi sumja de chi lamyik zowa wondo ye peshi chi. Digi be lamyik ki sangi nekab ki tablam chi be lamdil lamyik chankadi chi ni gu sudi bedo. Ani di dachi nima lamyu yitsa nangi gopensu nimai to zani gi tuitse chi inru lamyu zomi gi gopensu misule ikcha chu dui kara du 150 eno me 150 nawa jina me la nawa tu te lamlu da thiwachin ikcha chu doba chutse gule nima chutse chuni chense leni da nima chutse ni le lamyu zo chadi yomitsu jim ime Deda chika neya mathembi hema dechen digi lochi nalu lamyu tontha chusu zomi di thosho chi inru dichi hemai daw dugi nangkhelura tontha chigu zodi tamnu.
digibe dari lamyi kidib hemdi josoble lamdru lamyi changkhadi jindo yo beshichi ta ata bewachin lamyi gi ichadi mikho ngote lakhe memi sulu chamchi jindo yeru dari nimnga gi nangkhelura lamdru icha changkha tonta gyal hapchi jinsadi yobime ngachi gi dani lamdru likcha travel document di tengachi ki malam lambe 이 대달레 파입지 다오 개고디 지기라니 기양아 칠로 아니 디벨레 강gel남에서 bom디가니 메시슈니 te dulu lamyu him di Germany kya khamnale nantin thabdo yopta lamyu him chuya shumai dawnalu heni be yuse ime lamyu him di luchu tham gi denle inru lamyu changka di longa lege chane mebime te lamye yiksa da tipda debe lamye zomi yasing jomi dia chi chigelu joni gi denle IELTS chammi digi imbe shichi daru lamye yiksang gi khatule shungi lamye jini gi kakcha beni se madim bitam darchap jomi digi lamye zoni gi jangkha di yasing song yin se ime shungle ka jami ngachilu ta ka chap gopi te ro shungle kajame bachin danga chigi di tenga chile khung ani ga denjong le khung protocol department khatule di tenga chigi misulu anero misigi shafto me bala and dina tini le ro ga chilo lamik di khonra gi ro ani ga chilo right so khonra gi ani right imbe te anzum be be dalu tenga chigi khonlo ro japchur beni mato ka chamni gi anzu kani mila daru gopin sugi lamena lamye zowa umidi chachi gu yasing song di yobi kha la bemi lambe meble lamye disega zodi tam chuba la khatam me se ime passport di nim din gi jap khale le masho se sunde bala ti dibeni dari labda nim din jondi gi nga le mo in se shuni wila tenga passport zo gomine den chora ma chiga khap australia lu thorim she se jama juni gi no samtan dig ve zoing se shuni wila khas kam nga apply be om dalu di mi lai shon dila tana office nai ma shon ba kera line ti de ron de da nga passport zo mi din da di pa chiga khap na la sini be ani be om te dari na ba mi ma shu chigera chikha joni gi kokap lendo yumi digi lamyu zoba umia yasing joni zumchi yobe ime jandane sulgi denlu kyazam chudin gi nyen ju phiu I Dubmi desenchi belbulu juni di gutsulo meba ju dogop tensoble namto la yepime. De komi din bemi desenchi belbugi tribu van namdu thanalu hebda gyakap dina zima chuni digi lo kongop teno. Kongi lamena koncha chapchi tangi lamik di memba lamdilgi yikcha badi yeble chetam jin matop seime. Khon chacha bebulu hello meba lo paro lu ongop thenu khon lalu chi shundel gi denlo da lalu chongcha ba dele lalu nge cholu song yobi me hema zumbe duba chulu chetham gi shaptu di namdu thana hebda thopchup inru khongi lamena khon chacha lamdu gi ikcha badi beole shaptu di jinmatup se shichi degu logya khapna oni gi namdu shokjin memitsu logoni gi denle namdu late gup thein ze ime dubachi lamena bebulu jonida logoni gi denle khogi ngitam tonta khechi shideji sedo tai ze ime and I have the blue passport my mother ngarolu lami khemdi hi rongi gi ailu lamdil gi ikcha changkhadi ngara aiding esogi tuen lokhikipi hemazumbe namtu thana hebda chetham gi shaptu di chima to ba lokna lu tandai tadigi ko lekalu khani kini shunglu kini mo dukha de lezin lu kini mo kagiya nga chilu kaniya lamitube you know the government okay nobody told us like you know skalo ka travel document gila omaga travel document have namdu thanagi kopinsugi ngachilu lamdul yichedi ngilen mibeser imda ngache chachap khongi kyakhabna simichuzir labde tia khonrei timuda tidime kopinsugi yichadira tamitube tibeole logo ngupthi ngachi di bolokha imbe tharinsa jomitsu kadebe jotsuga zirwi chajayu chidil hengka nalu chirtangi lamyu hemdi josoble dental hapchi gi hemale lamye gi sablu lamdu gi ikchachu jini go chunu te chirtangi lamyu hemdi nen lo chutham yeb inru lamdu ikcha changkha di nen lo ngale ge mebime chirilembu gi sungme na bebu zumbe gakhap lalu chena lamdu ikcha gu joda
che tham di Himalaya zogo be yu ze ime lembo gi sungme na duba chugi ga khamna le maju Himalaya khora jose ga khamna gi che tham gi lamlu chugi ko le dj bego ze ime telhenka gi khathule mimanglu nedin digi ko le dati su ga debe be ga se to chi map ime janda ne sulgi denlo namge wanchuda kyalzang chodin gi nyenju phu I Dukta sho sode da chi wachin gasale bumtha sense kanto vejo wachin nim kechi gung seime e ru panju mi sumchu gi snowman race semi panju lerim gi kap nim nga na he chubi si chap to yepime snowman race di zamling na lo sakha tho sei panju lerim la khashu chi imda digi namshi judigi neba sugi ko le ko wa ta tibyo ime Maji panju lerim de chilo niktung ke chilo golden thapne be yero neyam digi be masupime Gasale bumta chunche banju sei lamdi ane be oni ime tisago laluchi jamsui thamale meter tongthanga lapchi gi sakha ime banju gi lerim dia kilometer nije khechini bemi sakha to sei lashe gi lam snowman trek semidita di chup ime Tashil Sokti the Tibachin, Lashe Jomitsugi, Lamdi, Gule Jutsunse, Nimkechi de Chikong se ime. Larimgi ka ban Jumita, Lamgi Tatumitsugi Dunlu, GPS ki rimlu lalin tabni imle, Digi ban Jumitsu, Nyensung da Dembesha Tsubirewadu. Te motabgi banju Larimchi Chilo Nidong Chugulu Kotin Tabno. Darigi kap Gelchi Nale ban Jumi Kechi Nida, Dule ban Jumi, Gagi Larim na Tekha Toni ime. The didi chungsera shunila di banjugi dari lerim kutsumi di sawara ngashiki migul beru shisa beru ngomadera ngashiregi namshini atangi juwagi kolila ngashiregi zamling nalu namshini atangi be kadebe tam modi thumina banjugi begumi ngomadera ngashiki zamling nalu ngashir duge khapke khapchunguchi berora namshini atanulu so shubi tende de anigi dunlu densu sumchibe isunila Daru khogi lamina banju lerim digi gya khapna tashil gompel tanilu penthong seshichi Banjugi tekal yuro zamling na beru namsimi ta ang dangba gi sumchime anuzumeng ashara tashil gi berora ta ang dangba be sonigi darigi juro di be bodul namsimi tali jimbi thunila te anigi bodulu banjudi namsimi darshab joigale rajigere ngashiki tashil dia gompe tebe jongs nomela Chida chubi chise chusule ko chuni imi banju lerim gi donle sowi thungin da loburgi shapto dele sha desa da namshi ngenta bemi desenchi ya dadi beni ime Janda netsugi danlu tsring dandugi pyo in. Dintani sijajugi lerimdi de chibe piso in. Lerimdi shumagi dintana pyo da de lok dira kodo zambe jege kadinche.